kechke jumuştan ketpey, el üçün işte tamakta içpey, halkımdın işi cılsa deb alaga, talıkpay oyla biz dedin ayla, talıkpay oyla biz dedin ayla. Çaçın üzürlü emgek çönele gelbey, unutu büyüdü berili bişke, kaytasın uygu daima geçti, kaytasın uygu daima geçti. Sağa amandık dile, çolundu jolda baldarım geler, zalkaro yakın asatın aytkan, karanın bizge küç kubat bere, karanın bizge küç kubat bere. Hürmet görüp uzaka caşap, yurtundan uzat görünüz emi, emgegin tapılganın aytıp, ardaqtap jürsün ayıldın eli, emgegin tapılganın aytıp, kadırlap jürsün kırgızdın eli, sıylap bir cürsün ayıldın eli, kırgızdın eli, ayıldın eli. Mına Kuda kalasa geçe Atam Safarovaydın maaşı öttü. Konoğuz, Sinçaman bardığı batıp bardığını uzatıp aldık. Bu yerde bu men üyümde kalğanı toğdu, atamın özünün üyünde ayaktan dağı meymandı uzattık, bul jактан dağı el barı razı oldu. Emin mına bugün ulagı mına oturat, ulagın tinçaman ötkörüp olsak, atam arbagı razı olsa bizi razı. Şu ulaqты tinçaman ötkörüp, eldi razı kılıp jönötüp alsak boldu bugün günde. Anan oşo men aytarım. Ayıştağızға мына жалаң балдары туған уругу кирип Куран окутуп кеше ушу орайы бузулуп кайра ачылып адам ниетине жетиши деген мына ниети жакшы экен Айыштабыздын эстеп балдары элден пата кылып Куран окутуп ашын берди. Кудай калса жакшы өттү. Мына бүгүн 18 күн ушу булак чыгара эми көпчүлүктөн баягы кыргыздын салты экен. Şu elden patalık oldu, ulak çıkarıp atat, ulaktın başlaşı bulak kalacak. Şu bugünkü oyunda жақсы ötkörüp alsak, çoğun жеңişler esepten. Şu el jurttan patalıp, şu patamen elgi öğrettiğinde bunları tosun baş bolup, ayışkelerin töş bolup, şularga Ayıştan eldin pata isteysin, Ayıştan marba oğulda жүрсүн ардайым. Şu marakan tınç ötkörüp olalı, ülkeler. Amin. Amin. Babalar Kur'an okutup onu tarqadı bugün barakesi oldu ulağı. Şu torpaqты soyduk. Mümkün çöpke soşun жақсы. Bazılarından. Mustafa. Nol bir qarşı kılayım mı? Bir qarşı kılayım. Bir qarmay turan. Lan ne? He, bolaşın. Жақсы сөйсің ара. Biraz қазы. Оны o çıkken жеріңе метілбей, үйдің бейуден? Жоқ, кесіп қойдым. 60 шыға о?
60'tan olur. Yok. Aşparız 65 buladı. 65 cüyden normal. Juda sazdı. Oşonda kılay pılayma 70 buladı. Doğru mu? Teka sapla, teka. Tamam. Kata. Şöyle çıktı. Az tuttu. Ama bir daha bir ana çıkıp ayarlarsan. Hayır, o yandan mı? Sındır işte. Ava, nemeye kılın ano? Saparбай ава тууралуу кичине эки ооз айтып кеттиң эми. Эле атам билсем атам көргөн өлбөсүн деп сиздер ошо кишини көргөн адамдарсыздар, ошол тууралуу эки ооз айтып кеттиң эми. Кандай адам болгон, кандай жерде иштеген, эмне болгон, кичине. Сапарбай ака кой баккан. Экөөбүз кой кесиптешпиз. Сапарбай ака передовой чабан болуп, биринчи ушу Кызылгая боюнча, ушу өрөөн боюнча, Тузак району боюнча болсо керек. Жигүл машина алган сыйлыгына. Андан кийин Венгрияга чейин делегат болуп барып келген. Анан передовой чабан болуп медаль алды серегеле, кызыл ту медалын алды да. Коммунист болчу, жакшы чабандардан болчу. Эл сыйлаган киши болчу өзү. Жакшы. Өзү чабандес болчу. Муса атасын тартып чабандес болчу. Эми атадан бала алган ушта экен, атанын арбагын сыйлап аш берип атышат. Мусалар ушу тамашасы жакшы өтүп кетсин да каласа. Ава азыр неме тамашага чейин ошо балдары тууралуу эки ооз айтып кеттиң эми. Бала чакалуу болду, кандай тарбия берди? Бала чакалуу болуп, 5 уул 3 кыз болду. Балалуу болду. Коюп алып жүрдө балалуу болуп жүрдү. Балдардын баардыгы ымандуу, уяттуу жакшы жигиттерде. Тартийлер, акыл эстүү. Азыр баардыгы очор-бачар болуп, ар жерде жайлабай мына кыздын тымакта бар, кызыл ата ушул жерде өктөрсүдө, баардыгы ушул жерде. Ушул Сапарбай ака ушу биз менен коюп алып жүрдү. Союзду дагы чейин. Анан кийин молдо болуп, Кур'ан окуп, неме, намаз окуп жүрдү. Жакшы адам болчу. Ой, балдары ошентип жакшы чыгып, мынакей атаны эскерип, аш берип, улак берип, ушундай кылып атышыптыр. Эми ошого жакшы бир батаңызды берип койсоңуз аксакал, а? Омина, шу Муса, Нурлан, Никиш, баарыңа шу атаңарды эскерип, улак аш берип, баардыгын кылып атасыңар, улак берип атасыңар, улаңар тынчаман өссүн, эл элдер тынчаман ушу орнуңарды алып кетсин, силердин жасооңар чың болуп, өмүр узун болуп, бактылуу болуп, ушу кошконоруна кошулар, балалуу чакалуу болуп, тынчаман Туғандар мына бүгін Октябрьский айылында чоң мааракеде турабыз. Бұл мааракенин аталышы аш берүү деп аталып атат. Себеби мына бул биздин калкыбызда ушул өрөөнүндө өткөн чоң палван Алимбек деген палван болгон. Алимбек палвандын авлияты деп бул аккан арыктан суга барат деп Сапарбай палван уулу. Учурубузда Муса, андан кийин илери менен мынакей бардыгы чогуу палван болуп чыгышып, эми артыңда эстеп каларың барбы, эңсериң барбы, сенин атыңда атары барбы деп атпа журтта айтылат экен. Атадан бала төрөлгөндөн кийин ушундай иштик кылат экен. Мынакей Сапарбай абабыз эл аралап чарбаны чаркайланта башкарып, тооралап кой бакса дагы колотко коюн өртөтүп, козун эгиз төлдөтүп, айран сүтүн көлдөтүп, далай калкыбызды баккан киши болгон. Ошол менен бирге Венгрияга чейин чабан болуп турса дагы, ошол кезде мамлекеттик иш сапары менен ушу чогуу Союздун убагында дүңгүрөп атак таңкты кадырбакты алып жүргөн экен. Эчен орден медалдар тагыныптыр. Балдарына жакшы тарбиялаган экен. Аттың челкен дүйнө дейсиң, баягы биркем дүйнө жетет экен, баары биркем деген түбүнө дейт. Эгер биркемдиги болбосо, 74 эле жаш болмок. Сапарбайым калктын башында сакалын жайкалып турса эмне дегендей, өмүр деген ушундай экен. Бирок артында эстеп калары бар экен, уулдары бар экен. Мына ушул бүгүнкү отурган
жерде мына инебизге Муса палванга чоң ыраазычылык айтам. Ат арбагын сыйлап, ушундай агдас рухан жайып, ат байдуу чакырып кече Алла Таалам жамгырын карын аралаштырып берип турса дагы бардык немеге чыдап, элдин баарын батырып, койнун колчун ачып, дастурканын жайып баарын жакшынакай мааракеден өткөрдү. Эми балбандын иши балбан деп ата салтын улап, чоң атасы палван болгондон кийин, өз атасы болгондон кийин, өзү палван болгондон кийин муну жасабай койушка болбойт экен. Бул да жигиттик шертинен антын жакшынакай аткарып, милдетин аткарып мынакей улак берип атат. Бүгүнкү улагыбыз жакшы өтсүн Кудай бурса. Кудай күндү берди. Эми Кудай күндү берди, элдин тынччылыгы, аманчылыгы болсун, мааракебиз жакшы өтсүн. Атактаңкы Мусанын дагы мына инилер менен бирге бардык улакчы катар дала жерге барган, эңили улак алган, ээр кашына салган, алкыны улак алган, ат жанына салган дегендей ата салтын улаган балбандар. Ошо келген элдин бардыгы баягы Сапарбай палвандын баласы, чоң атасы Алимбек балвандын авлияты деп жакшынакай бардыгы ата берип кетет, жакшы той болсун. Toyumuz toygulanсын, толкундап ел кылансın. Бүгүнкү майрамыбыз майрам кылансın. Маанай жаркып жалп ел кылансın. Амин деп айтты. Аллаху акбар. Тойлар жакшы өссүн, улак жакшы өссүн. Кеп турабыз. Анан улакты карайбыз. Кагазга жазсыңбы? Ошону бересиңби бирөөгө? Жок, берген жокмун. Жөнүнө бирөөнү. Мына 60 шулар да мына чачып койдум. Жок, бирөөнү ошону паланга эсеп, барып ал деп бирөөнү кошуп беребиз. Бирөө барып айтып келет. Соомчуң айтып койду. Таракатыраак болуп эле барып алалар. Соон берип атканда айтып келет. Болбосо кагаз жазып коюшмун, оңойлуу жазып. Кагаз жазды. Кагаз менен барса, кагаз жазып кол коюп койдум. Качы менен неме келген ал шак жазып. Балдардан бирөөнү кошуп бересиң го, Кошуп берет, кагаз менен барган жакшы. кагаз менен барса дагы аерде мафия болду, дагы кагаз. Жөн бирөө кошуп бериш керек эмне? Каландап кошуп беребиз. Эди бирөөнү кошуп бер дейбиз, барып ошол Баа тегересиз. Жакта да. Эреде маса калды кошуп. Ушакта кылабыз да. Кеңем бүгүнкү иш чара боюнча экөөбүз кичине. Эми келип калыппыз ушу той деп. Биз дагы алыскы 4000 километрден Ростов-на-Дону шаарында. Ушу бажам болот, Муса бажам. Бүгүнкү той Кудай кааласа жакшы өтсүн. Ушу баары жакшылыктарда эле жолугушуп жүрө берелик. Аманчылык, эсенчилик болуңуздар. Сиздерди биз сагынабыз, алыс жакта жүрүп. 99% оюбуз ушул жагы эле. Ал жакта эстеп кыбырап эле жүрөбүз. Жумуш. Оозумду ачып алайын. Ушу жакшы эме кылган дуаларыбыз кабыл болсун, ушу аксакалга өтүп кеткен аксакалга. Баардыгыбыздын бара турган жери ушул жак. Ушу уул туулганда сүйүнгөн экен. Ушу аркамда ушу мага дуа элден дуа алып берет. Мына дуасын кылып атат, ниетин жетип атат Кудай кааласа, аксакал. Бир оодарылып алды десек дагы жаңылышпайбыз, Ошо сыяктуу эл журтубуз тынч болсун ушу. Бата алып жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт дегенде ушу баардык баталарыбыз кабыл болсун ушу Муса бажабызга, үй бүлөсүнө. Рахмат. Жаман эжебизге. Ушу тынч өтсүн. Эл журтка рахмат. У меня булагаңа тынчаман өткөсүн элдер ушу баары жазып алып келсин. сыргак Нурлан берке кел өкүм. Тегизге işiңиздер стадионго. Niye kap gelene? Haydi. Taşap geliş gerek. Niye koyup versene kakras görülersiniz ki. Haydi, akşam haydi. Айтып коюш шарт, себеби мынакей Сапарбаеванын ашын берип балдары Муса, Мыктыбек, Арыстанбек, Нурлан, Сыргак мырзалар мынакей бүгүн калай калкты жайып кече күнү аш берди. Бүгүн эми ата салтын улап
Себебі Мусаның атасы, соң атасы дағы Алымбек балбан болған, өрөөндө аты шыққан. Дала жерге барып, еңілі ұлақ алған, ел қашына салған, елден шыққан балбан болған, алқыны ұлақ алған болған, атпа жұртты қыдырып, ешен жерге барған атақтан талған кіші. Ошонды олы Сапарбек ағаны мұнакей жашына қашын берішіп, бүгін балдары сіздерге ошо ата салтын ұлақ беріп жатады. Сапарбай өзі де ұлақ шапқан. Анеме балдары Муса, Мықтыбек, Арыстанбек, Нұрлан, Сырғақтардағы Құдай бұйырса ат жалында шамалар ойнаған мырза жігіттер. Ата салтын ұлақ бүгін ұлақ беріп жатады. Құрметті туғандар, елімізде ежеттен келе жатқан нарық бойынша, халқымызда қалыптанған салт бойынша бір жақсы Құран оқытып баштайлы деген ниеттеміз. Анда месе, құрметті ағайын туғандар, молдакебіз бар екен. Қуан молда, Қуан ака келіңіз. Қуан ака бияқа келіп қойыңыз, Құран оқып қойдық. Біз мақсатымыз ушол. Сапарбай ағаның арбағына бағыштап аш өткөріліп жатқаннан кейін, Алла разы болсын деп, Алладан түшкен ый Құран аяттардан оқып атағып тұраны баштайлы. Арбақ разы, Алла разы, анам біз разы туғандар. Ошондуктан ғана халық урматтуу жұртшылық, мына ушул жерде Қуан молданы чакырады. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله فلاتنا حاصل وانصابت پیغمبرların sahabaların ve Müslümanların oşularının qalan oşularının qatarında oşulu ağzın ruhuna başladık. Bilik bilen күн olur аса geçinin sohbetçiliğin özün arttırıp özün yaratқан бейішіне нәсет озағына сақтаған şu бүгінгі күні кече қылып атқан хайрасындан соң өзің жеткірген аларның şu гөллерін жанат бақшаларына бір бақшаларының şu қылматына хайрасындарын өзін сол жеткірген қиямат күні паяма шафатын нәсіп қылған Allahümme salli ala sayyidina nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn velhamdülillahi rabbil alemin. Allahu akbar. Atayın Musa Balban akınım gelsin halkını burada versin degenden keyin zerikpey turasыңар bir 5-10 minut. Eğer ruhsat bersеңер çay qaynamlardan bağa çıdamlar jetpeydi. Men de bir eki oz qayrıyından keyin Құдай buyursa қалған улантып кетели. Эми şirin жерден bölüp kesip ortasıp bolуп турганда. Başlardan ırdın avalı, baktulu kanın el yurtum amandaşıp toy alalı. Сапарбай аванын ашы болот деп атпай жұртқа бүтүндөй тарқаған екен қабара. Атанын сыйлап арбаған артында қалған балдара. Тумбалазы Муса кен Мусадай болған ардаға. Ошо Муса киши деп айтқан, бір жұма мұрда деп айтқан, ақыным келсін деп айтқан, алқыны ұрдап берсін деп, аққомыз құлғың алсын деп, аваным бейік салсын деп. Geçe günün aş boldu, kaldaygan kalın el barısa, ulu geçiyiz aş boldu. Urmasıydı görsötüp ayabay bu çoğun aş boldu. Ardaqtığan baldarın artında mınday kalgana, Allah'ın tiysin jardama. Tumbalasın Musa ken,
Musa jönünden ırdasam 6 gün geçken ır bolor, ayta turgan sır bolor. Musa'daki çoğun palban, alçındık palban çın bolor. Andan keyin mıktı bek, mıktı degen bala dep, Baktulun eldin içinden atınıgan mıktı dep, azamatım mıktı bek. Andan keyin Arslan bek, Arslanday bolgon sürü var. Bakıldap süylep turganda barıda çıkan önü var. Anan Nurlan degen balbanım, atanın jolun karaçın ardaktagan alganım, Emili bulak alganım, er kaşına salganım. Andan soň sırgak degen balbanım, sırgak degen arda atın var, sımbattıň elde barkın var, bardygyň aytyp ırdarga bakıldagan jarçyň var. Azamatım Musake, agengekten talbadyň emgegiňdiň barysyn el jurtuňa arnadyň. Atanın saltın karmadın, altında kalgan mına ken altınıday ardagım. Emgek kılıp durunlar, atanın sıylap arbağın. Bugün açtoydu bugün berdinger, açtoyga kalın el geldin, aksakalgarı ten geldi. Amansın bu sığı Saparбай avanın baldarı dep iyilip salam kol berdi. Azamatın Musake, çoğ ataňanym beke balban ki çoğ ötkün. Kadır barkı Kırgızda kalın elge zor ötkün. Oşondoy kişinin urpaga, bunu bayqap tursam karaçı Saparbayday avana. Saltanatlı Kırgızga tarkagan eken kavara. Keçe çarbanı jakşı başkarıp, çaban bolup iştegen Kadır barktın barısın kalın elge tüttegen. Ululardı sistegen, kiçülerdi bistegen. Saparбай avam çınında adal iştep, ak iştep Kadır barktın barısın agemyekpenen tüttegen. Geçen ada emgek kılıp turganda, Kensoy'dun doğrunda Vengriyaga çeyim barıptır. Alatoy Kırgız kalkından barıp jar salıptır. Azamatım Saparbayday avabız, kolotqa koyun ördötken, kozuzun egiz töldötken. Ayran sütün göldötken, adırga koyun ördötken. Oşondan ataklı çavan kiş eken, anın kadır barkı güç eken. Attın ay çirkin dünya, jetet eken bari bir kemdegen tübünü. Eger bir kemdigi bolbosa, 74 yaş bolmak Saparbayday avabız. Bugün saltanatlı kalkında, sakalın jaykaltı tursan emine. Adattın ötü çirkin dünya, 5 günlük düğünün armandır. O düğüne ketken bu düğünün jalgandır. 5 gün düğünün armandır. O düğüne ketken armandır. Arbak Kuday jar bolsa Saparbayday avamdın. Bugün arbagı bir o darılıp algandır. Emin ardagan musaň ogoňuz, göňüldü bizke buruňuz. Balaň bar eken baykasam Mederbek degen balaňda, menetin Kırgız el bildiň aksakalgary teň bildi. 7 duban el bildi, jergemde Kırgız teň bildi. Meder degen balaňy soopçylyk iştiň arkalap, eçen jerde karaça, geldim jesir bendeni gorgop jüret kalkalap. Kaysıl derge barsa da Meder degen atı var, kalın elde belgülü jaşta bolsa barkı var. Dalay maktabırdagan mak okşogan jarçılar, emi salamat bolgun barıňar, sayra berseň akıngan arky sözdür tabılar. Aktaňday kızıl tili var, ağın suday çabılar, aman bolsun janyňar. Bugün ulak bolgon kezinde gündü berdi Kudayım, asmandan bugün jarkytyp karaça, gündü berdi Kudayım. Bizge okşogan akınga sayra birde bergin dep tildi berdi Kudayım. Kartı turbay kakalpay ündü berdi Kudayım. Barıňarga uşunday, jakşylyktyn daýma kalap turan Kudayım. Aylanam halkım barıňar, emin ulak degen ulakta, ulak degen bul çavuş, balbandaryň alışat, bakıldaşıp karaçı tetigi say boyuna barışat. Ana tartipli beken saktaňar, çırdı ulak kılbastan çılbırık takır tartpaňar, tentekli kılıp çakpaňar, teke takır salbaňar. Kıskazy taktap aytkanda tartibim beken garnaňar, oşondoy bolgan Musanyň tartyp jürgen ulaga. Anda mese tuğandar kandokşet kalın elden kulaga. Anda mese tuğandar ulaka göngül burada. Güye balası kaydeken, güye bala gelsinçe. Ulaktı bugün öňörüp, ulun jurtga bugün görsetip, ulaktı çaap bersinçe. Güye balanyň atı kim eken? Üsön degen balbanım, Üsön degen balbanım.
Buna düğünün elin kırıp seni kuvatlap yatkanlardakin aylanayın Düyüşeke eňini ulak alыңız tek en jerge barыңız kıskazı taktap aytkanda turgaşkatty çabыңız aman bolsun janыңız sizde жылаң baş çıkan kestile baykap kaldık barыбыз oşonduktan genakaneke enkeye ulak alыңız bayaktan bertin baykasam içinde de bazasың bilmemen keye emine kılıp jatasың kaçan ulak tartasың aman bolgun Düyüşeke andan enkeye ulak alыңız Düyüşen alsaң ulaktı çabalı koldu barыбыз Buna Düyüşen aldı ulaktı kızılta demi ulaktı andemese tuğanlar alıcırak barada sayga düşüp aladı azamatın Düyüşeke ülke okşayıp atыңız berigirek basыңız babayından bekem karmаңыз enkeyin düşüp kalmаңыз azamatım Düyüşeke güye bada karaşı gürdöldü jigit bileken jigitlerden güleken azamatım Düyüşeke halkını ulak alыңız at jalına salыңыз enkey ulak alыңız er kaşına salыңız kanan o miyindeni tuğanlar jalpırıldı barыбыз esen aman tuğanlar tamaşabız jakşı ötsün Ağlayın eldim baktı ötsün andamı sen şıdır bolsun joluңar kalay kalkımımızın o miyinde koyuңar çoğun rahmatully kırılatlar Düyüşekeme Köyola Düyüşeni aldı. Kulay buyursa, mınakey bulacakta Ernest degen Rusiyadan gelgen balban inim turat. Bajası Murat, kan bajası. Ernest bay aman bol sadakası. Sen dalay jerge bargansın, dalay emgeginde jasap жүрөсүң elge. Akınım dep sıylaysın, Kulay buyursa jakşılığımda hizmet kılam degen jakşı niyetlerim var. Ernest bay kuş gelipsen Rusiyadan. Rahmat. Ernest bay dalay jakşılıkты bергenge başынан göret kamılga kolçap kula tuğanlar yerini istegen balabız hep Putin'din jürek janında. Mehnetli kılıp kamılga, bunday toylu bergene başının göret kamılga. Azamatın yerisin Medvedev'din jürek janında taňy. Bar aman bol aynan, aman bol. Oşo yerde jigitlerдің bарын başın biriktirip bakwaty özüňsüň. Kuday bize dalay jakşylykda jolup şabışkıla kalaza. Aman bol, aman bol. İyilik kalayбыз. Tika salın, tika. Kuda kalay. Kana kıldı tartkıla. Köndölgün emes. Hayır rahmat balaka atçanlardan barını düşüp algıla tuğanlar. Sorunlar abdan çoğun. Sorunlarını jarıyalıp koyun tuğanlar. 2 argımak, 5 tay, torpaktan 60.000 so'm aksa, dağınakı dollarlar sonlar koşula vermekçe, oşo Saparbayevanın ballarına çoğun rahmat, aman bolgula, bar bolgula, atarbağı oldosun, Allah razı olsun, Saparbayevanın balları aman bolgula. Rahmat, Allah razı olsun. Varım benim. Ak Türkçeden korku da döngü. Ulak ketdi mınakey. Kımbatlı tuğanlar, çoğun rahmat mınakey. Şunçalık el jurtu jıyıp, Kulay gündü bergenen karaça. Yerden çağın çıgarbay, appak kılıp kılamak kar jağıp. Geçe günü murda günü jamgır bolsa bugün gün çaytay açılıp, asmandan jarkıragan gün bolup, sayraganga tatlı til bolup, şangsıp süylөгөнгө mınaunda ün bolup turgana bul Allah'ın çoğun buyruğu. Hurmatlı kalayık Kulay buyursa bu yıl toydun başlarısı, ona şu ulaktın başlarısı köp jerge barıp жүрөm. Bugün çoğun ulak uşul jere boldular. Saparbayevabızdan arbağı razı olsun, Allah razı olsun. Tüpkü tege Alimbek balban avalarımızdan arbağı razı olsun. Rahmat Musa, inilerin bilen aman bol. Bir tuğanların bilen aman bol. Alemin jana men muaktap dаңктап ырлаган mederinimiz, jaşta bolsa жалпы жurtка baş bolчу jigitlerden biri. Allah razı olsun. Ordolu boştu, öngön öskön özgöndü. Bizdin Jallabat jerinde bebe şara karıptarga, jetim jesilerge üy salıp, üyge kirgizip, jakşınakay өлkөbүzgө жаңылык alıp geldiler. Mederdin den soluğu çın bolsun, aman bolsun, bar bolsun. Alıp çıkıp taştaganга $100. $100.
Men jana Kırım'da aytkanday çırgılmay yok, çılbırga salmay yok, tentetlik kılmay yok, teke salmay yok. Hazır dangıl al taştağıla $100. $100 Kırgız somuna 7.000 som akça. Bir jakşı bordoku koy tuğandar. $100'dan başladık. $100 tuğandar. Çarkında görmedin mi? Evet, çamdağıla balbanlar, çamdağıla. Sorunun bari kalpide duran bol, tuğanda yıldan da atla. Geç çıktı. Ne de attık ya? At koyup çakırgan Saparvay Keviz'in tüm balası Musa Balban özü. Andan keyin Akşeke. Andan keyin Kadışeke. Yekören eköyünü alıp Musaka özü ortada 3 kişi kalış söyle. Buna uşul bu 3 kişinin aytkanı boluş gerek tuğanlar. Kalış savılsın, çınıga balbanlarının yüzün görsetküle. Alıp çıkıla yeterek tuğanlar. Şapka fabrikamda yok maşinede. Euro buna gel, dolar sayıyorlar tuğandan, $100. Alıp çıkıla yıldan bırak. Gezek teşkile tuğanlar, gezek teşkile. Untumak taşkıla. Balmanlarga yol bergile. Miyenet kılıp at canına salgan bolsa yolga açıp koygula bir kıykırala. Kana gelingizler tuğanlar. Çeri yazılsınça. Koşançoluk miyenet kılıp at çıkanda bir çeri yazıp kıykırıp alsın. Biz de görelim.
Туғандар, мұндай буғандан ешқай пайда шықпайды, уақыт кетіп олады барлығы. Қой бергілі, атайым менет қылып алды ғой. Бүгінгі ұлақтың судьялары Акиш аке, Қадыш аке, Мұса аке, Чамдайлы, балбандарды айтыңыздар, ынтымақташсын, бір-біріне жол берсін, сені ойынды қызыталы туғандар. Сорын абдан көп. Сапарбай ауылдың балдары мұнакей 5 санадай болған 5 азаматы абдан мұнакей белемдеп сорындары сайыда туғандары. Тұны Мұса аке, Мықтыбек, Арыстанбек, Нұрлан, Сырғақ мырзалар мына şu атарбағы қолдасында атпа жұртқа ұшындай көппері ұлақ беріп, кеше аш өткөріп, атпа жұрттан ақ баталып, бүгін Алладан тілеп, мұнакей ата салтын, ата парқын, ата нарқын ұлап, ұлақ беріп отыр туғандар. Ұлақ жақсы өтсін чамдаш керек. Балбандар ынтымақташып, сүріп чап, елге көрініп, қиқырып, ұлақ таштағанын көрелі. Sorun көп барыңарға жетет туғандар. Бірімізді бұл байла. Ата ар бір жерге тоқтап тұрасыңар, аттар күн тебелеп шалпай барып келеді жердің барығы. Сергек шапқыла, қиқырып, алыстатып. Аққан арықтан суаға берет деген қырғызда бұл мақал бар. Ошол мақал сыңары мінекей Алымбек Чоңатазы Мұсаның өте өрендегі белгілі балбан болған. Далай жерге барса екен. Аржағы кетмен төбе чатқал деп далай жерге барып еңілі бұла қалса екен, ер қашына салса екен, елден шыққан балбан екен. Алқыны бұла алған екен, ат жалына салған екен, атпа жұртты таң қалдырған Алымбек деген балбан екен. Ошонун оğluna Сапарбаеваны арбағына бағыштап өткөрген аш өтіп жатат 2 күнден бері. Мына бүгін улағы туғандар. Сапарбаеваны арбағы разы болсын, Алла разы болсын. Балдары 5 салада болған 5 ұлы аман болсын. Уыл қызын урматын көрсін. Мына атадан бана жақсы салт тулантат деп Мұсакеніндегі түн баласы Меделбекті жөнді айтып кеттім туғандары. Меделбек қайсыл жерде болса көгілтер экрандан қалың елдің көңілін бұрып, бейбешара қарыпқа қолын сұнып, еліне жақшылық қылып, емгек қылып жүреді. Өзі жаш болсылығы жалпы жұртымызға танылып қалды. Мына үшін 5 үй салып жатады, жақында 5 өнің бірі үшін 2 өзі Сузақтың 2 жерінде базар қорғанда ошты. Шында үйлерді салып, бейбешара қарыптарға, жетім-жесіндерге, көз әзістерге, мұнжыларға тартулап, елімізді үшін салып, құрмат сыйлап өнуада туғандар. Бұл соғыпшылық іш, бұл қайырымдылық іш. Бұға кішінің қолы барғаны барады, барбағана деп қана қалады. Қандай қылбай, мұна 5 кішіне Индияға жөнет одат жақында туғандар, 5 кішіне. Пешөтен бордон, бүт жауырқағандар, өте оор ақуалдағылар, пешөнетен қаражат тап, халқымыздан ошондай қайырымдылық істерді жасап, 5 кішіне Алланың разысы үшін Индияға жөнет одат. Неден илме, чоң рахмат. Келешекте халқымыздың башында, жұртымыздың қашында болса дағасы. Аман бол, işlerim жақсы болсын. Cipke tege yoksa. Aga yeriniz sakırma, yeriniz gelin. İnsanın bacasına kaynız. Tez mikrofon gelin. Hürmetli tuğanlar, 2 yeriniz. Biz jağa gelip koyğula, 1 yeriniz. Rusya'dan gelip oturat, Moskvadan atayım akey. Bacası olarak, kan bacası yeriniz. Oşondayla kaynızı yeriniz. Жаллабад шаарынын архивтында шайлыгы. Элибиздин мыкты жигити, чыган жигити. Эрнис мырза, шаарынын архивинин башчысы. Ошондой Эрнис бажасы. Атарытып, сабар карытып, Россиядан атайын бажамдын жакшылыгына барып катчам деп келип турат. 2 Эрнис бияка келип койгула.
Olup, bakıyıp jaştabazda жалпы жұртқа башпан отырады. Екі Эрнест келгіле бұл жақта сіздерді күтіп атабыз. Мұсака, бажаңыз келді, қайныңыз келді. Мына тұр. Мен 17-сінен бері жақын досымды бүгін табалдым мына. Бас мен жандап жүрмейсің де отамын. Кел отырам мен. Алматы де. Атын кем әлі? Tamam koyalım. Hurmatlı ulaq tartқан балбандар, мұндай тұрыш менен уақытты ғана кетіреміз, уақытты ғана ұттырамыз. Ошондуктан туғандар кичине бір елге көрініп, бөлініп шығып, жауа тұрған шарт түскіле біліңер. Әр бір адам жақшы ниет менен той берет, аш берет туғандар. Алланың жолына деп атайды. Келген елдің бары разы болсын. Сіздер ат мініп қиқырып елемес, біз қашатта тұрған біз де қиқырып бір жерден шығып алалы. Көрінгіреші мұндай бөлініп. Улақтың судьялары, Акшаке, Қадышаке, Мұшаке, балбандарды айттыңыздар, ынтымақташсын. Өрен болса дағы кішіне кезектешіп, қиқырып улақтасын бір көрелі. Әлет, мұна қоя барылы мұна. Мұна улақ ұшындай баш керек. Қоя бергені туғандар бір көрелі үшін бөлініп чапсын. Ha bana. Hadi öyle balonlar. Koyarılım cılsın. Bir elden bölünüp çıkarsın tuğanlar. Attığında çeri жазылсын, балбанның çeri жазылсын. Kaşatta turgan biz kıykırıp bizden çerimiz жазылсын. Suunun başı bulakta, Kırgızdın görkü ulakta deydi. Kırgız ulak tartқанда kıykırabız tuğanlar. Qaraqlaçı, suunun başı bulakta. Bulaktan başladı diken su. Aleme Kırgızdın görkü ulakta. Ulaqты düprede çağıp giratқанда Kırgızlar Kırgız ekeni bilinedi. Buna özünüzler gördüğünüzler geçe köçmenlerde. Buna 3 yolku dünyalı köçmenler oyunda Kırgızlar özünün önlerini gösterdi büyüklüğe. Gökbörünü qanday tartış gerek. Kuday buyursa dünyalı düngürüp Kırgızdın Kırgız ekenin ulaq tartқанда bayqaudan. Koyarıla tuğanlar çerimiz yazılı bir kıyqılala. Koyarınız hem ketsin, koyarın. Ne böyle? Yoldaş boyunuzlar. Bölünsün, bölünüp çapsın. Her zaman.
ары бери жылып атат, соорунда өзгөрүп аткан болуш керек. Урматтуу судьялар, кабар берип тургула, биз калайык калкка жарыялап туралы. Соорун кайерге келди? Жанагы $100 менен 3 жолу жылды алмашкан болуш керек. Коюңуздар ана, еп бале. $100, 5000 рубль, вайлан айна, аман бол. Колуңа кубат берсин Кудайым. Рахмат. Assalomu alaykum bir tuğanlar. Sorunun benim. Yaxşılar ko'rtas yetib tag'an. Tag'amga ham rahmat yetib. Boshim berib o'tkir olganingizga cho'ng rahmat. Rahmat Musa Palvan, cho'ng rahmat. Vaqtda o'rlab turalaylar. Nengini ulag'ala ber, yeri qashna sala ber. Halqini ulag'ala ber, atqashna jonini sala ber deganday. Aman bo'layin, aman bar bol. Tesol tol. Maydalab qayda kelersin? Atın kim? Hayırlı. Şaylobek degan balvan. Nega tashladin, nega? $100 aynalayın. Şaylobek, Şamdaga jigit ekansiz aynalayın. Bar balaman bol. Rahmat buna Şaylobek. Azamatım. Ya. Zaman kaçtı canavar. Hadi. Koyur. Bir çap. Azamat. Şunday top jarılıp dursun tuğanlar, top jarıp çapkıla. Rahmat. Ne çırayım mı? Hazır bir yakta Musa Palvan başka ulaklarda var. Hazır oynap turgular jönüne. Hazır жаңы ulak barat, жеңилирээк болот. Buyursa atayın çamda bıçaktap soyuyordan. Öte çoğun eкен, bulayga түшкөндө экесе салмактанып калды. Balbanlar ança kıyınalmadan tuğanlar. Oşanduktan hazır başka ulak barat. Anan sorun başlalat. Buna ki ulaktı sıylagan, önürlü sıylagan kişi, atanın oğlu, ulakçının urpağı, çoğun atasında, öz atasında ulakçı olgan Musakem, ilileriyle Mıktıbek Arslanbek, Nurlan Sırgak, bari çoğulup bunlarda jakşı işler jasada tuğanlar. Ulak oğur eken eldi kıyına bayıldep, başka torpak soydurup azaldın argal parat tuğanlar. Жеңилирээк болот, ошондо көрөбүз. Ыксамыраак болосуңар тугандар. Улакты алып келгиле бужак, улакты алмаштыралы. Улакты алып келиңиз. Мусанын аккан досу Аваз Мырза кыйкырда улакты алып келиңиз, алмаштырып берет азыр. Алмаштыралы, улакты алмаштыралы тугандар. Tayar bollek var. Ya Vakıf Balvan beri afgandan ulak beri af almaşavuz. Vakıf Balvan qaytı, Vakıf Balvan beri afgandan. Vakıf Balvan ulakты beri alıp çıkınız almaşadı eken. Sorunun var da koyun. Sorunun var, Vakıf Balvan bir akap geliniz, sorunun var. Yaka geley de koyun. Yaka da koyun. Allah, o bekle mi gene? Allah böyle koşmalar. Ulak gelin ulakta. Uzun şuldur bağla tuğanların tertipine olan tertipine. Ulakta gelin almasın onu.
Kamazga verin, kamazga. Ver, kamazga. Sarı kamazga. Evet, tuğanlarımızı şuur bağla. Beri, kamazga. Evet, tuğanlar, kamazga, beri. Tuğanlar, hızlı şuurlu. Bir yerde gerek yok diyoruz, bir yerde. Tuğan, parmanlar. Geçen kundan olaylı. Bir yerde gerek yok, sen hızlı şuurlu. Tuğanlar, tüzgah. Evet tuğanlar, mutfağa taşma. Çırdın gerek yok. Bülödün jaksına kayıt, aç toyun, anda çırgaça aylanır bağlan. Tüzgah. Akırın, tüzgah tuğanlar. Çırgıl bağlan. Yalnız adaş bağlan. Öldük şükürler, zekin çulak parat tuğanlar. Öldük şükürler. Yaka salbam. Assalamu alaikum. Hamıqtır. Şu Separva maşıdağı жақсы өтсін. Kılgan insanları şu akalarının kılgan insanları kabul olsun. Allah Taala avanın jayın jannattан kılsın. Бар жоңарға, дейіңерге қару кетпесін елдер. Палвандар алғылағылы өргілі. $100 5.000 so'm. $100 5.000 so'm Baqit Palvon. Çok rahmat. Bilemem üçün etmesin rahmat. Amin bol, keç bol. Rahmat. Құдай бұйырса далайды мұндай жеңесің, пайдаланғаннан кейін келесің. Мұнакей тегізге түсті. Москвадан келген Ернис Палван $100 бер одан туғандар. Рахмат. Aman bol engel, aman bol. O aşıran adama $100 degenmin. Ava, aşıran adama $100 degenler. Rahmat. Aşıranan dedim, kamera satılayım. Buna aşırancı isteyelim. Bak, baba, indirim. Önden al, geri koyduk burada. Bir kamera satılayım. Haydi. Buna kamera satılayım. Yeriniz burada. Buna. Balvan çıkılır mı? Bakıt Palvon, bakıt. Oldu bırakayım, oldu rahmat. Yeriniz bayı rahmat, yeriniz. Bacası yeriniz bırakayım. Bakvat çiğdegen sorulap gel, bir tuğanda. $100 bırakayım, $100. Rahmat yeriniz bayı, aman bulayım ya, pardon. Kolundan körbesin. Baylığına seversin. Amin, rahmat. Akıldan yaptın, dostu. Hayır rahmat, bırakayım. Kanday dostlar жақсы. Rahmat, aman bulayım. Rahmat. Akıldan yanıver, at canına salıver. Rahmat. Erinizge de rahmat. Bunaki akkan dostum eken. Buna ulaqtı çözdürüp alıp keteceğim bir zaman.
Gelgine. Bunday. Yerdeçi. O bağıştan, ayaklardan aksakallardan işlerden çok da koyulaga. Akırında çok dolat, akırında var, akırında var. Bardığına var aksakallardan. Ya Azamat bana ulak çavuşlayın bana bunda böyle çözdürüp. Azamat kime gelip aytıp koyma atın. Monçede çoğulu turasan mikrofonun altında. Var Ya musika koymayayım Rahmat aka. Musika koydurmayayım. Evet, toy tamasha araba tarzda bir daha. O yaka canlarım sonu vurdu. Bu zamanın Rahmat bunakey. Saydın narkotini alıp ötüke tahtan görüyor. Azamat ekesin. Ana şu yaktan kim alıp gelir eken bunakey karap durula tuğanlar. Kayzi balvan bir göster alıp gelir. Bir azamat taşladı şu yaka. Atını aytıp koygula. Azamat eken. Şunday çözdürüp çalış gerek. Rahmat. Sorun koşulada. Şunda çıkanlar köp olsun. Derviski rahmat. Atayınlara sedan geri gezip aşıp bel basıp kan bacamdın yaşlılığını barıp kalayın dep kelgen eken bunakey el yüzlü kuvantıp bunakey balbanlarga sorun sahip verip tuğanlar. Vakit balban. Rahmat bunakey. Jigittin jigite, balbanın balbana. Her rahmat. Evet. Bugün vakit çapaş gerek maçı. Komasında vakit çapaş gerek. Kırgızdın namın bulgavagan, жақсы, намыскөй жігіттерден болсын. Amin. Үйленбегендер үйленсін. Уыл көрбегендер уыр көрсін. Amin. Daima Kırgız memleketi bunların peşindesinde Kuday'da unutmay. Жақсы toylarda, жақсы şunday günlerde kış bulalı, aman bulalı. Amin. Şu Rusya'da жүргендердегі kapkan taşkanları bala çakasına buyursun. Allah Taala şu жақсылықтарға, ден соғықтары чың болсын. Ардайым şu Kırgız eline iştep, Kırgız hökümetinin nemesine salımın koşturuyor. Kırgız memleketke. Bizden Kırgız elinde çet жақта iştep жүрген Kırgız ellerine rahmat. Buna jön özdörü için istegen жоқ. Bala çakası Oğlumuz Kırgız elimde yerimde iştep oşor istegen Kırgız elimin hökümetinin nemesine iştep oşor kadar çok salım var. Oşorga rahmat. Oşorun den soluna çın olsun. Ağırdayan bala çakası koya hurmatın olsun. Bardık şartı menen жақсынaka үй құрып беріп Allah'ın canına dep çam soğupçu dışarıda tarcılar. Ağırdayan Allah Taala Kızılçılar bolsa erten geçet olsa oşko ötüңүздөр. Kordolu Oş sergesinde Oşol Asılbek Mırzanın үйünün açılışı. Anın meyenetin jasagan. Soğupçu dışına Saçızımda жақсы ниет, еркекшіл ниетін, еркекшілден атқарып отырады. Рахмат. Жездемнің атасы бір одарым алды. Рахмат. Емге дейіз. Бұларға жездемдағы айтылып, жол берген ұлақтары. Ел жаманы разы болсын. Күн жаманы өтіп. balbanın. Ана моңға ақ көз, қара көздерім жақсы, дуалары қабыл болсын. Ошондай болсын. Алла Таала мейіріміне бөлесін. Амин. Evet Azamat. Azamat eken Azamat. Sorunlar canılan otat. Balbana gölün otat tuğanlar. Gelip aytıp durumuzlar toylun beyleri. Akşeke, Kalşeke, Musaka. Aytıp durumuzlar atlarına atap koyuydu. Azamatlar ulakta kızı tuğadat buna key.
Mıhtiyat Palvan. Haydi! Dağılır haydi! Bulun Palvan. Rahmat. Yaş yigit ekan. Bilegine Xudoyim quvvat bersin. Oğa verdi diye aksakallar da Suriye'nin aksakallar var. Taylar başlandı. Taylar. Bir oynamasın. İki çok arasında var. İki torpok var. Ayak başı 80 bin aşık. Son var. Bollar. Rahmat Teyyar'ga. Mıhtiyat. Arslanbek. Yoldan. Sırgat. Sizlerge rahmat. Atar bakı yolda sen işinizde Allah Teala memnun olsun. Sağ olun, aman olun. Çok tüy sancalı rahmat aka şu çaldırgan. Haqqan narıqdan suğa öğrettigende. Qanday mehnatmenен aldың? Qanday күчтөр болду? Кичине айтып кетсең. Өтө кыйын болду. Улакчылар, палвандар аябай көппү. Сага рахмат, ошончо палвандын астынан алып чыкканда. Сордун мукту болсун анда. Erkekке açılış soğuklar olmalı. Çok rahmat. Atanın oğlu aman bolma Derbay. Kızım öttür. Beli. Evet. Azamatım. Taşbağla çoğandan. Meynet kılığından keyin meynetin başta koyula. Çözül olsun biri. Hıla. Bas kamçılık yıkır. Kaşatka çıkmay yok. Bir yakta yüzür bilen kılmakla genen yer turat. Kılıtar. Kıra. Azamat kıranlarım, sumkarlarım. Adamın kan lürbekte, Kırgız'ın şunday oyunun görgende. Kırgız bolup turduğuna sıymıktanasın, rahattanasın. Böyle azamatlar. Tutuğanları kulak kaldırıp baymağlardan kılıç da geldin. Birinin kaçı bir erkek. Yerine başka tayları çoğalıptır. Kimden görgün bolsa. Değerli bakan alma. Kimde görgün bolsa sizi var. Bağırlar balımızlar. Azamat kim aldı? Kıydır koydu. Hadi Azamat aldı. Haydi. Lan akkarlı olsun söz, akkarlı. Temelden izledi kadar, temelden izledi kadar söz. Kazaklar atkandı, kökbörü degen sulay oldu, yerden bari hılay oldu. Akkarga tarf akkarga. Hamız Azamat burakay. Osan yüz basmadan jaga çağırdı sana. Bari Azamat gel. Atana rahmat. Balvanlar saat 4 oldu. 1 saat vakit kaldı tuğanlar. Geçi soğuk başlanat.
Sorun құлық болсын. Тайға таштапсың. Қандай менеттер болды? Қандай болды? Улақ бойынша кішіне экоз. Жақсы менет. Балбандар көппі? Балбандар көп ака. Қиын болды атчылшы еді аябай, Насip еткен алдық ака. Молодец. Sorun құлық болсын. Насip болсын ұшындай. Саңа адағы еңіліп қалай. Дем о, аш бергендігі экоз қала тілек. Сапарбай болсын, жатқан жер жайлы болсын. Ошо аруағын сыйлап балдар аш берді аты ошолардың қылған емелері дағы ақ болсын ака. O meni? Balvan, sorun құлық болсын, balvan. Бақыт. Sorun құлық болсын. Рахмат аға, рахмат аға. Қандай менеттер болды? Балбандар көп. Қандай қылып шықтың? Кішіне комментарий беріп қой. Қиыншылық болды ғой? Қандай болды? Қиыншылық болады да, ерде минат бар, минатты алып шығыш керек. Осынша балбандар арасынан алып шықтың, молодец. Саңа да күш қуат болсын. Рахмат аға, рахмат. Аш бергендерге кішіне екоз, қалы Аш тілек. бергендер да ошу қылған иқсандары қабыл болсын, денсаулықтары чың болсын, өмірлері ұзын болсын. Алшақанысының күнін көріп, ауылын ашын жақсы өткер бассын. Момин, саңа да sorun құлық болсын, балбан болып жүре берелі арасында, молодец. Buna Musa Palman gelip ayıttı. Екі argımaktan böyle şutlar Palman. Hava geliyiz. Bir de ben güzel oldum. Anam mağdağım ne yerişin ama görüyoruz da. Rahmat. Atınız. Toqta Nazarova çok rahmat. Ömrünüzge ömür ulansın. Örnekli bakayday qarya bolunuz, önünüzde göz umansın. Yaşınızga yaş ulansın. Jarqıldap saq salamat жүрүңүz, жалпелiniz кубансın. Toqta Nazarova bar bolun. Mınakay aba, gördünüz mü? Sayak paydan saydı. Kutlu olsun. Musaba'ya rahmat. Rahmat. Hayır rahmat, rahmat Mınakay. Rahmat. Aksakallardı. Vay rahmat Mına Musaka. Atarbaq razı olsun. Mına bergeniz, biriniz minge, minginiz tümenge tatılsın. Baylığınızda şeversin Musaka. Bu tuğanlarımızdan aman bolunuz. Mıhtbek, Arslanbek, Nurulhan'ın sırgaqları menen barmalınız aman bolunuz. Buna atanın armağın silettiği uçucalık. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Baktan geldi, ne bakalım? Basın bir dakika, Musa. Musa. İman getirin Musa. Buna kişinin gülü var eken, bayga olmayan da turat Musaka hayırlı koyun.
Musaka buna bayga olsa saat alam etmeyetin, baygadan artık iş buladetin. Bermesin, sayıp gerek. Sus. Beni karab koysunuz. Buna, gülügü var kişi buna. Sorun alıp koyun, sorun alıp koyun. Rahmat. Rahmat. Aman bolunuz. 5 minut. Xudoy bilsa kechki smuq boshlanib qoldi. Balmondarim chamdag'lar. Arg'umoqlar ketdi, mana iki arg'umoq ketdi. Dag'i bir top so'rinlar bor. Alg'ila. Kelmas yo'qmi? Bitti. Anda bunda kelgile bir batavereli tuğanlar. Jamg'ir bilan kelga o'rat, bata bilan elga o'ratdi. Buna Safarboy abilar bağı Allah razı olsun. Razı o'tgandir o'dinlar, birovlar bo'lgandir. Baldarım balbandıqdan yolunu alap, жақсылыққа жақсылықты құрап, жал feldi çoğultup bunандай baraka qildilar. Beri tartınız önüne Musaka. Vay, etmeyin gele bana birinci sorulgan. Şermalat palvandık balası da zulüm degen. Zulüm palvan Şermat Akem balası. Rahmet aynen var balaman bol. Anna bataqlana. Kana ko'targıla bilek to'qilay versin tilekti. Hurmatli Musaka, Muhtibek, Arslanbek, Nurlan, Sırgaqtar. Var bolg'ulaman bolg'ula. Yaxshilikqa yaxshilik ulansın. Safarboy abilar razı olsun. Hurmatli tuğanlar. Amin qilana. Amin Allohu akbar zaman tizmasın yergimizga hut qolsin. Safarboy abining baldarına arlayım жақсылықта түспесін. Zulüm pekos yapasın ana geley. Kulak bugün Safarboy tağamın baldarı aşat görüp qancha elini chaqirib jamoat to'plasi bo'yicha yaxshi marek o'tkazdi uchun tamamlar razı olsun. Aldarım ne kadar götüreyim diyeceksin. Çalkız kelgan mehmonlar qadamlar kelgan qadamlar razı oldular. Amin. Zamanımız tüsmesin. Jergemizge kutkulsun. Safarboy ağamday, baldarımday baldar barzımızga, bahtımızga tüsmesin. Allahu Ekber. Çok rahmet tuğanlar. Çok rahmet. Baldı. Maşinanın canında durmağına Musaka. Alınlaq tatqıla. Maşinalarını uca sındıra başladı. Alışık etkile tuğanlar, alışık etkile. Musaka çekeye çıkın, atsan çekeye çıkın, maşinanın canını turmağın. Musaka attı bastıran. Musaka attı bastıran, beriye turmağın. Bastıran aldı, bastıran. Bastıran aldı. Ben Musaka'nın ola kılata çocuklar. Oya Musaka narrak paralım narrak. Musaka nar var. Musaka nar çılçılıp. O şaka şevketi Musaka. Onlar koracak varım koracak. Bağlardan köge saba tuğalgan, Oğlurundan mölдөр bulak жүз çaygan, Kökbörüden muras bolup kalıptı. Erenderim eldi korgop jol saygan, Erenderdin er oyunu kökbörü, Bulaklardan jigitlerдин öptörü. Çok rahmat, hurmatli Safarboy balları. Atarmalar, razı olsun. Allah razı olsun. Musaka, Muhtibek, Arslanbek, Nurlan, Sırgaq. Aman bolg'ula, bar bolg'ula. Ay
Allah kelgenlere eğilim razı olsun, Allah sana razı olsun. Hürmetli Musaker, bu tuğanlarımın aman bol. Atarlar razı olsun, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol Rahman. Radyomuzda böyle hatırlarsın. Hürmetimizde böyle konuşurlarsın. Musaker mikrofonu söyledi. Musaker mikrofonu söyledi. Beyler mikrofonu söyledi. Ben koy mikrofonu koy. Gelin bize. Cam atlayın. Evet canım tuğanda ben sözüm hakkında bir boğaz ki benim ortama çıkmayın. Ondan gerileri yüzüldü. Torpil erdekiler torpil tutsaydım. Sorumlu kalas tutak verdim. Bağıma razı emek verim. Tutan tutak verim ki. Daha bir canlı. Omen. Razı olma gelgen geçten yerge. Sakal zatkan değil cahil olsun. Toprağa torku olsun. Atanla Allah razı olsun. Razı olsun. Her yer razı olsun tepkiler. Kapı olma. Rahmat. Aman bolun kardeşim. Rahmat. Oldu.